يا أفان أرم أوان ننسدام مدو يونان دو إيدا بريتك كنا يادا فتوة فين يكون برسن ومن ريت أخنا فيسك اسمه أبسيك تتاوي اسمه ورابو سيرا نبي محمد كتابة تاريخ نبي محمد ومن أفان أرم أوكم من اسمه قرطيسي اسمه قرأوا ومحمد رشاد عبدالله قدياتا بسم الله الرحمن الرحيم وجمت أرب بنتن جلقبه ربي خيمت جلت جلسه ترجمة إساء محمد آل إساتك أصحابا إساتك ور هنگ قيات وما أبت إسان جلدين هنجرت رحمتات نذابوسه والننجئ كتاب أن تلتكم كم سيران بمحمد تبقى تاريخ نبي محمد تبقى كتابكم كتاب سيراء شيخ أبو محمد عبد الملك ابن هشام barreesse خراج باب آن سودان ابن هشام فقا كتاب إساء barreesse كتاب سيرات الكايو تاريخ نبي محمد كم شيخ محمد ابن إسحاق barreesse إركته كتاب إساس كم أكان سيرات الكايو تاريخ نبي محمد نجيني إسرت هاجراته ولبتك أبو كان أكان واني إني أديسي فقاءات إني سيران بمحمد كتاب نسم وان تاريخ نبي محمد طيب أكان دبت قلوت إسان الرا حنج إسان الدنيا تنرى جرى آخر آدة رمتي نوتي أكان سيران بمحمد برك الرا تكا برك أبتي هاجمنا برك الرا هاجاك أكا خرا إساني قبلنا الدنيا آخر أبتي من كل ربي كيني أكجئ إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معنى الإساء وان إرجمان كيني محمد اسمتين فسيه ولجا اسمين جئ ولجا وان إني إرى اسم بوورا بوما جتشو دوبا وان ربي خدني فساوي ربي خينرى برباني فاو خدلو خرا إسا مقجلتو شيخ محمد رشاد عبدالله صلاة نبي محمد نجيني كان رب آجراته مكان إرجما ربي محمد إلما عبد الله إلما عبد المطلب إلما هاشم إلما عبد مناف أكنت بنت أباب إساني أبا إساني عبد الله الرا عبد هنج نبي إسماعيل إلما نبي إبراهيم بن أما هات إسامي آمنة انتلا وحديتي أبان إسامي بدو إسان جراء هذا إسامي جرمي الرادئة أما هات إسامي أمتا
جهاتي إرى بوت ودوم مدينة أرى ورمكة وأنا بكى أبواء جئنتك دوبة انتلا حبش آتا إنسان خدمتوته والجزيرة نبي محمد فتي مكة أخافية إساني بربتي ديبت واني هاتي إساني مدينة منورة جوتو أكا من إسا بن النجار زياره ترجمة ربي نبي محمد نجين سرت حاجراته برا عمل فيل جأمه باتي ربيع الأول فلميسا اسمي ويا اسمينا بلد واني برا نبي محمد ألف سنة برا أربعة عمل فيل جتون أمت أربعة جتون واني أمت أربعة وأني يا منير برسني حبشان أربع وأكو مكة دورتو كعباد سؤو كاتو هاتو جنجيسنو ربين نجاء إسيبات هات نبي محمد آمنا هقادوش أخافية إساء عبد المطلب أرجته المات في ألته قوتو المخلاد جتين دوبا أكتبت أخافية إساء تفلالي وأن أجيتني أخافي الإساء بصوتي إلما إساء محمد فوئي كأبادا سوني ربي جلت جلتي أكا إلما إساء إلما جاري تولا فوئي كأبتي بوجتي هذا بسبت بوجته خوصيصا نبي محمد نجوم إساني رسي هاجراتي آدا ور مكاترة جولي إساني ور بادئاتو خوصيصا كانت جدة أخافية نبي محمد ور بادئا بادئتو ور بادئا كان إساف خوصيصا بربادئتو فينه نمني بردرسو نبي محمد خوصيصه هذا إساني آمنا بوجسي سويدية وبرتي أبو لهب بسين بلوت نبي محمد اتهنان جمدو بسي بلتون إني بلوت نبي محمد جمده جدت ربين عذاب إسرى لافي نمني إيجتني والربادي أرى ربين نبي محمد خوصيصه قبيته انت لتكة حليمة جأمت حليمة أبي جئي جأمت تسيل هي بني سعدي كا
isii achirraa ijoollee maallaqaan hoosiftu barbaadataaf makka dhufte. Haliiman haadha Nabi Muhammed ka hoosisaati. Isiin akkaataa Nabi Muhammed itti hoosiftirraa miidhagfattee akka jette anaa fi jaarsi kiyyaa fi mucaa kiyya xiqqaa kamin hoosisuu fi beera baadiyyaa fakkaayuu beera hedduu wajji bara beelaa kawaatak dhabne biyya keenya kaanee makka dhayne. Ijoollee warra makkaa tan maallaqaan hoosifnu barbaadataaf harree adii takkaa fi gaala waa takka aanan hin qabneetu nu wajji jira. Huqqatee keessa kan aanan waa takka irraa hin arganne. Mucaan kiyya waan harma kiyya keessaa luubu babeeti halkan mara booya'aa bula. Kanaaf jecha hirriiba hin agaru. Kun hundinuu beelarraayi. Maaliif harmi kiyya aanan hin qabu. Gaalli takkaa bo'ettiin nu wajji jirtu goggoydee waan irraa ilmee obaafnu hin qabdu. Haa ta'u rabbiin nu dhaqqabuu ni kajeella. Akkasitti anaa harree yaabbatu biyya keenya irraa kaanee makka dhaquu karaa buune. Duuba odoo yaanuu dadhabee warri wajji yaanu takkaa warra wajji yaanu jalaa hafne. Waan harreen naan deemtu harreenan ayyaabbadhu laaftuu huqqattuu taate jecha. Kun hundinuu nutti ulfaatee jabaatee nu rakkisee jira. Haa ta'u akka taatettu booda makka seenne. Ijoollee warra makkaa kan maallaqaan hoosifnu barbaadataaf asii ayi. Waan aadan warra makkaa ijoollee isaanii warri baadiyyaa isaanii hoosisee guddisee horii irratti fudhatuuf waan qilleensi magaala'aa ijoollee hin tolle. Kanaaf namoo ijoollee warra horii qabuu fudhatee baadiyyaattiin galee guddisuu barbaada. Duuba warri
ijoollee qabu hundi ijoollee isaanii nurra fidan ijoollee nurra fidanirraa tokko Muhammed kan akaakiyyoon isaa baadiyyaatti jallee isa guddisuu nurra barbaade haa ta'u waan inni yatiima abbaan irraa du'e ta'eef jecha beerri wajjiyaani hundi haadha fi akaakiyyoon isaa maal nuuf kennuu dandayan jedhanii fudhatuu didan hanga beerri wajjiyaani hundi ijoollee warra horii qabuu namalee argatee baadiyyaa keenyatti takkaa'uu biyya keenyatti galu'u ka'anitti hoggaatanan jaarsa kiyyaan akkin jedhe beerri biyyaa wajji dhufne ijoolle'een galatee an harka qullaa galuun natti ulfaataa nutuma yatiimicha sanan fudhaa jedheeni akkasitti Muhammed fudhe wanni na fudhachiise ijoollee biraa badee harka qullaa biyya keenyatti deebi'uu jibbu duuba hogga'an Muhammed fuudhee isirra kaayu harmi kiyya kan duraan goggogee waa takka aanan hin qabne aanan guutamee Muhammed godhee quufee obboleessi isaa mucaan kiyya godhee quufee isaan lachuu rafan kan san dura mucaan kiyya beelaf jecha takkaa halkanii guyyaa qajeelee hin rafin jaarsi kiyya hoggaa re'etti takkaa jaalattii teenya hoqqattuusan nuu ilmuudhaa qabu wanni arge kan muchi isiidhaa aanan guutame duuba nuu ilmeeti funyee quufnee beeqqifannee halkan san halkan gaarii bulle ganama hoggaa bari'u jaarsi kiyya akka jedhe yaa haliima hayyee ilma barakaa qabu fudhanne jennaan akkana kajeella jedheen duuba hoggaa biyya keenyatti deebi'uudhaaf karaa buunu harree teenya yaabbattee Muhammed ba'adhee harreen duraan laafina keessa harree hunda jalaa haftu amma harreen biraa takkalleen isii dhaqqabuu dadhabde hanga warri wajjiyaanu yaa haliima suuta nuun deemi si harreen tun tanuma dhufteen samii miti naan je'anii isuma sani jedhiinitti duuba wanni isaan naan je'an
harreen wahuma argatte jedhanii ajaa'iba godhan. Akkasitti biyya teenya kan ona ilmaan Sa'dii jedhamtutti deebine. Gaafas bitti addunyaa kanarra biyya teenyarra beelti itti buute takka roobni irraa itee oolan itti bu'e hin jirtu. Sanumaa wajji eegan Muhammadiin galadhe re'een teenya bakka ooltetti quuftee galti. Aanan irraa quufna kan namni biraa waa takka waan aanan ta'e re'ee isaanirraa hin arganne abaar huqqisee ummanni xiyya wanni tiisitee isaanitiin jedhu bada'a. Re'ee teenya bakka re'een haliimaadhaa eeddurraa dheechisa jedhaniin eegan Nabi Muhammed fudhee oduma barakaan baraka'arraan nu ida'amtuu amanni yookaa barri lama guutame harmarraa guute. Nabi Muhammed guddina joolleen biraa hin guddanne guddatuu ture. Maaliif osoo bara lama hin guutin nama jabaa yookaa gurbaa jabaa ta'e, ammoo bara lama booda odoo garaan na diduu Muhammad haadha isaatiif Makkatti deebise. Kan inni nu biratti hafuu jaalannu waan barakaa sababaa isaatiin Rabbirraa akkaan arganneef jecha wannin hogga'an deebise. Haadha isaa Aamina'aan je'e odoo Muhammad nu biratti dhiiftee bitti Makkaatun joolle'eef hin toltuun je'een. Wanni haliiman sodaattee Muhammad haadhaaf deebifteef galchiteef malaayikaatu dhufee Muhammad isaa obboleeysa isaati wajji re'ee tiisu ciibsitee garaa baqaysitee qalbii isaa dhiiqee hobbite. Hoggaa obboleessi isaa ce'ee haadhatti himee haati dhuftu Muhammad kan nagaya qabu agarte. Abbaa baqaysaadhaa malee haa ta'u deebi'aniiti na harkatti ajjeesanii sodaattee warra isaanitiif Makkatti galchite. Odoo qalbiin isi'ee isa jala boochuu. Ergamaan Rabbii Muhammad eega haliiman Makkatti deebiftee haadha fi akaakiyyee isaatii wajji jiraatuu ture. Kan Rabbiin isa tiisee akka gaariitti mayra gaarii isa magarsu akka ergaa isaatiif tolu godhuuf jecha
hoggaa nabi Muhammed bara jaha gayu haati isaanii Aaminaan ni duute. Ammas hoggaa bara saddeet gayu akaakiyyeen isaanii Abdullee ni du'e. Akaakiyyeen isaanii duunan adeerri isaanii takka abbeeran isaanii Abuu Xaalib nabi Muhammed isitti qabee akka gaariitti isa guddise kan ilmaan isaa hundarra isa jaalatu. Adeera isaanii adeerri isaanii Abuu Xaalib nabi Muhammed jaalatuu keessa hogguma takka isaan abbabayuu hin fedhu. Hogguma takka isaan abbabayuu hin fedhu. Kanaaf jecha gaaf tokko naggadaaf Shaam dhaquu kaanan nabi Muhammed biyyatti dhiisee biraa deemuu dadhabee ifii wajji fuudhee wajji Shaam dhaqan naggaadee hedduu wajji. Duuba ormi naggaadee sun odoo yaa'anuu biyya Shaam tan Busraa je'amtu gayanii achi qubatan. Ganda isaan qubatan san keessa qeesicha diinaa nasaara'aa akkaan beekutu jira. Qeesicha san ormi Qureeshii kan naggadaaf Shaam dhaqu karaa san dabruu turanii. Haa ta'uu qeesichi sun kan Buhayraa je'amu zaawiyyaa isaatii bayee isaan hin dubbisu. Ammoo shammada Qureeshii kan nabi Muhammed keessa jiru kana agarraan goojjoo isaa kan sir'irraa sanirraa bu'ee yaamee nyaata isaanii godhee wajji haasa'e. Maaliif isaatu odoo goojjoo san keessa goojjoo sir'ee kan keessatti ibaadaa taa'ee godhuu nabi Muhammed warra safaraa keessatti arge. Qeesichi sun odoo goojjoo sir'ee keessa taa'ee ibaadaa godhu keessa taa'ee nabi Muhammed warra safaraa keessatti arge kan orma keessaa duumessi gaaddiseessu. Ammas hoggaa ormi sun muka gama gaaddisaatiin jala qubatan kan nabi Muhammed gama adu'uutiin taa'e kan dameen muka sanii gama nabi Muhammed naannaytee gaaddisoomsituutu itti mul'ate. Gaaddisoomsituu arge qeesichi sun. Duuba qeesichi sun hoggaa san argu hoggaa waan san argu zaawiyyaa isarraa bu'eeti orma Qureesh itti dhaqee nyaatan isinii godhe nam tokkolleen isinirraa hin hafini xiqqaa fi
إسان كيسن gabrichaati bilisni keessan hundi koottaa jedheen akkasitti hundi isaanii dhufanii dhufe nabi Muhammed malee kan inni ijoollee jecha'aaf meeshaa biratti lakkisan gaasan qeesichi yaa orma Qureeshii nam tokkolleen nyaata kiyya kanarraa hin hafin je'een jennaan nam tokkolleen kan sibira dhufuudhaan male nurraan hafne gurbaa xiqqaa tokko kan mi'a takkaayuu meeshaa biratti dhiifanne malee je'aniin jennaan akki je'een akkana hin dalaginaadha gurbaa san yaama haa dhufee isinii wajji nyaatu je'een akkasitti namni tokko Qureeshiidharraa ka'ee nabi Muhammad ol fuudhee fidee orma Qureeshii wajji teessise qeesichi sun hoggaa nabi Muhammad fidan ija itti dhaabee laalee qaama nabi Muhammad irra waa barbaada hamartii akka inni akka Muhammad nabiyyii ta'e himtu kan rabbiin ceekuu nabi Muhammad lamaan jidduutti uume argu'u jecha kan inni kitaaba isaanii keessatti arge duuba hoggaa ormi nyaatarraa raawwatu qeesichi ka'eeti nabi Muhammaditti dhaqee sanama laati fi uzzaa je'amu kan Qureeshin ibaaddun si kadhadhe takkaayuu si khaysiise wahin si gaafadha naa deebisii je'een jennaan nabi Muhammad akki je'een sanama Qureeshin gabbartuun nan kadhatin an wannin tanamarra jibbu waanin tanamarra jibbu hin qabu je'een jennaan qeesichi akki je'een hayyaa rabbii guddaadhan rabbiin si khaysiisee takkaayuu si kadhadhe waanan si gaafadhurraa naa deebisi je'een jennaan nabi Muhammad akki je'een waan feete na gaafadhu duuba akkasitti qeesichi nabi Muhammad haala isarraa waa hedduu gaafatee nabi Muhammadis waan inni gaafate mara deebisee fi qeesichi akka nabi Muhammad nabiyyicha rabbiin injiil keessatti dubbatee gaafa inni ergame itti amanaa je'een san ta'uu isaa hubatee adeera yookaa abbeera nabi Muhammadiin abaa Xaalibiin akki je'e gurbaan kun maal sii taya je'een jennaanin inni ilma kiyya je'een jennaanin lakki inni ilma keetii miti gurbaa kana abbaan isaa kan amma addunyaa tanarra jiruu miti je'een jennaanin Abuu Xaalib akki je'e inni Muhammad ilma obboleessa kiyyaati je'een jennaanin abbaan isaa akkam ta'e je'een jennaanin abbaan isaa odoo
إني تكايو محمد قراها دا إساجروا الرادو جئين جنان نقاجته ilma obboleessa keetii kana dafii biyya isatti deebisi yahudan takkaayuu yahudaa irraa eegi yahudan isa hin jaalattu yahudaa irraa eegi an siifan kakadhaa odoo yahudan waanin an gurbaa kanarraa arge agarte ammallee waanin an isarraa beeke beeyte silaa waan hamtuu isatti yaaddi maalif gurbaan kun bakka guddoo gayuu taa'a dafii biyyatti deebisi je'een akkasitti adeerri isaa Abu Taalib dafee ilma obboleessa isaa Muhammad makkatti deebise takkaayuu makkatti hin gale haala nabi Muhammad ergamaan rabbii Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu xiqqeenya irraa qabee rabbiin haala gaarii irratti isa guddise waa warri gaafas muka ibaadu guddisurraa isa xahaarse waa warri waan beeyne dalagu hundarraa isa qulqulleeyse hanga guddatee bakka gayutti hanga haala tolu'uufi amaanaa qabaatu'uufi waan hamtuu hundarraa fagaatuu keeysatti nama hundarra caalee beekametti nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu waan isaa joolleedhaa rabbiin irraa isa tiiserraa nuu dubbatee takka nuu odeeyse akki je'e gaaf tokko anaa joolle'ee kan joollee warra makkaati wajji dhagaa marxo'otti guurree taphannu namni tokko kan laalan hin agarre khabala jabaa na laalesse na khabalee huccuu isitti qabe naan je'ee akkasitti marxoo duraan akka joolleen daraydutti hiikadhee dhagaa itti guuree gurmu'urra kaayadhee ba'adhu dhagaa keessaa gannaqee hidhadhee dhagaa qofa gurmu'urratti ba'adhe kan namni marxoo hidhatu namalee joollee keessa hin jirre taphadhe fuudha nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu nabi Muhammad hoggaa bara 25 gayu Khadiijaa intala Huwaylid fuudhe Khadiijan intala horii qabdu kan horii isiitin nama naggachiiftu malee harka isiitin hin naggaddu dhiira horii isiitin naggadduun tirsii waan naggadanii adda fudhatan takkaayuu akka waltayanitti adda qoodatan Khadiijan nama qaliilummaa fi kabaja'aan biyya makkaa keessatti beekame Qurayshin makkaa takkaayuu warri makkaa wanni aadaa godhatte naggada wanni isaan jiraataniin biti gurgura duuba Khadiijan hoggaa nabi Muhammad
نجد بيخو إساتفي أمانات أبات أوفي حالة لو إسات خراهن دان هبتو اتئرجتاتي horii itti iitin biyya shaam dhaqee bitee gurguree tirfii adda qoodatuu irra barbaadde kan waan nama biraatii kennine caalchiftee isaaf kennitu duuba isiin waan kana barbaannan nabi Muhammad qeebalee takkaayuu eehamee tole jedhee horii isii fuudhee gabricha isiidhaa kan meeysaraa je'amu wajji biyya shaam dhaqanii ganda takka mandara busraa je'amu tokko qubatan ganda san keessa muka tokko jala qubatan hoggaa nabi Muhammad muka san jala qubatu takka jalatti hiikatu mukni sun zaawiyyaa qeesicha tokkotti dhiyaata takkaayuu dhi'oo qeesichi sun gabricha khadiijaa meeysaraa yaameti namni muka sun jala taa'u eenyu jedheen jennaan namni kun warra makkarraayi jedheen jennaanin qeesichi wanni jedheen muka kana jala nabiyyi malee namni biraa hin teenye jedheen nabi Muhammad horii shaamin dhaqe san gurgureeti waan bituu fedhu bitee meeysaraa wajji makkatti deebi'e gabrichi khadiijaadhaa meeysaraan adeemsa naggadaa kan nabi Muhammadii wajji deeme kana keessatti waan ajaa'ibaa takkaa nama dinqu hedduu nabi Muhammad irraa arge waan inni irraa argirraa tokko hoggaa nabi Muhammad oo'a keessa deemu duumessi ufeeti gaaddiseessaaf duuba horii khadiijaa makka seenee rabbiin horii naggadaa kan nabi Muhammad fide san mi'eeysee khadiijan makka keessatti tirfii dachaa argattee ajaa'iba gootee waan kana sababaa nabi Muhammadiinan argattee sababaa nabi Muhammadiinan argattee beeyte ammas gabrichi isiidhaa meeysaraan waan safara keessatti nabi Muhammad irraa argee fi waan qeesicharraa dhagaye kan muka kana jala nabiyyi malee hin taa'u jedhe hunda itti odeyse akkasitti waan agartee fi waan dhageessin haala nabi Muhammad barteef jecha jaalalti nabi Muhammad qalbii khadiijaa seente takkaa buute khadiijan giiftii hayyuu cawaadhaa hoggaa kana agartee kaan dhageessee nabi Muhammad nama guutuu jecha hubattu nama isatti ergitee akka jetteen yaa ilma adeera kiyyaa waan walitti dhiyaannuuf jecha ammallee waan ati haala gaarii qabduuf waan ati amanamaa takka amaanaa akkaan jabeessituuf waan ati dhuga'aan beekamteef jecha ansi jaaladhe wal fuunaa hayyee jetteeni yaada kana nabi Muhammad irra fidde khadiijan gaafas caaltuu dubrootii yookaa dhalaa warra makkaati
خرا مران خرا غسم آت خرا غسات خرا هرئيت خرا خبجات أبات أوت تن هريان قبل نبي محمد هقا يادة خديج الرابدو وان اسين جتين هند أدير إساتي أديت تتاهمي أكفتي أدير إسا همزان علم عبد المطلب نبي محمد وجي ديمي أبا خديجة دا خويلد علم أفدتي بقى خديجة خدتي فوده خديجة جارتي نبي محمد جارتي نبي محمد دور درسو فوده إني هنگا إسين جرتو طلا براهم فونه قافة إسي فوده إني برا جدميشن إسين برا يوكا أمتا أفركم خديجا جولي جها نبي محمد ديس تتكايو قلت جهان لما تيرا أفرتبرا تكادلا إسان وقفا قاسم لما عبد الله إذا كان طيب أما اللي طاهر جأن صدفان رقية أفرفان زينب شنفان أم كلثوم جهفان فاطمة جول النبي محمد كبيرة odoo nabi Muhammad abbaan isaanii hin ergamin uman takkaayuu du'an ammoo joolleen dhala'aa afran tun nabi Muhammadin wajji Makka irraa Madiinaatti godaanan yookaa hijiraa bayan kanaaf jecha isaan islaama dhaqqaban jechuu خديجة أدون بمحمد هيرومين وان أجرتيفي وان نبي محمد الراد أجيس كان أكا وان كيسيتي شام جئي كان أكا دوميسي إساف جاد سومسؤو هندا فيلم أدير إسئي كان ورقان وفل جأمتي أديسي تيجرتي ورقان كن نما كتابا تربؤ كان أكا إنجيل كان أكا توراة قرأي جرو أكا سما إني نما أدو وردر أكا انجل ديمي وبتيجر دوبا خديجا وان أديتنان أكدئين يا خديجة يا وني أتي جت أغاتا بكا كان أرجمي جرتاتي ونن سنجئ محمد نبي أمة خناتي ونن أن أرجي بيخي نبيين أمة خناف أرجمون أولو ومن إني كيف ارجموا خنا محمد ارجما توقع في شك جئني تكاو جئين أجرى خديجا نبي محمد هيرمو مرتي أجرى اتهيرمتي أدو إنهم إرجمين برا يوكا وقا كا أمتا قدشن إتا وجي كيفي ilmaan jaha balteefi
eega inni ergameeyis amata yookaa bara sadii wajji teessee itti amantee waa hunda keessatti dhugoomsitee karaa hundaan diinaa islaamaa bal'isu irratti gargaartee eega darajaa nama dura dursoo amane argattee milkooytee duute odoo nabi muhammad afurtama guutee hin ergamin wanni ergamiinsa isaa beeysisu hedduutu argame sanirraa habiirrotiin yahuda'aati fi qaalotiin nasaara'aa ammallee warri arabaa kan raaga laalu kan dhagaa laalu kan urjii laalu hundi akka nabi muhammad ergamuu dhiyaate odeessanii jiran keessattuu hoggaa yeroon isaan keessa ergaman akkaan dhiyaate yahudaa fi nasaaran wanni nabi muhammad ergamutti jiraa zamanni isaa ga'ee beekaniin waan sifa nabi muhammadii fi zamana inni keessa ergamu kitaabban isaanii tawraatii fi injiil keessatti arganiif ammallee waan ambiyoonni isaanii yoo nabiyyichi haalli isaa akkana kan maqaan isaa ahmadii ergame itti amanaa jedhanii baallama irraa fuudhaniif jecha ammoo warri raaga laalu kan araba wanni nabi muhammad ergamuu dhiyaatee beekaniin shayxaana jinni'iitu sami'itti ol dhiyaatee taa'ee waan malaayikan sami'ii jettu dhaggeeffatee nabi muhammad ergamuu dhiyaate jechaa dhagayanii waan dhagayan kan waan biraa itti ida'anii warra raaga laaluu odeessanii karaa saniin warri raaga laalu zamanni nabi muhammad ergamu dhiyaatee ummatatti odeessan haa ta'uu nabi muhammad ergamnaan jinniin samii kortee waan malaayikan jettu dhaggeeffatu irraa ni dhoowwamte kanaaf jecha ormi jinni'ii yoo bakka dur taa'an san taa'anii waa dhaggeeffatu ta'e ibidda urji irraa qabsiifamuun takka qaanqeedhan darbaman rabbiin dubbii jinni'ii tanarraa dubbatee nabi muhammadin akki jedhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا معناه كنا يا إرجماخ يا محمد واني أمة خيك جدت واني ربي نبيتسي أرمي جنئي توكو
anaa qur'aana qara'u dhufanii na dhaggeeffatanii akki je'an qur'aana ajaa'iba kan karaa gaarii nama qajeelchu dhageenyee itti amanne nuti amma eegu rabbii keenyatti waa takka hin qindeessinu rabbiin keenya waan namni gariin rabbiin ilmoo qaba jaartii qaba je'urraa ol ta'e rabbiin jaartii fi ilmoon qabu namni nurraa akkas je'u nama waan beeyne nuti wanni seene akka namaa fi jinniin hijiba rabbirran keenye haa ta'u nama gari'iitu kan ilmaan aadam jira kan nama jinni'ii sodaatee orma jinni'ii gurgudda'atti maganfatu jinnii xixiqqo'orraa nu eega je'anii duuba ormi jinni'ii gurguddaan sun fi edaa akkuma orma jinni'ii moonu ilmaan namaa biratti guddina qabnaa je'anii jallina ida'atan ammas ormi jinni'ii akki je'e nuti dur samii tanarraa bakka takka keenyeti waa warri sami'ii je'u dhaggeeffannee waan dhageenye warra lafaa kan raaga laalu fa'atti hinna ammoo amma namni nurraa bakka dur taa'ee warra sami'ii dhaggeeffatu'uuf ka'e bakka dur san taa'ee warra sami'ii dhaggeeffatu'uuf ka'e ibiddaan darbamaa waan dubbiin akkas taateef hin beeynu rabbiin hamtuu warra lafaatin fedhemo gaarii isaanin fedhee hin beey hanga nabi muhammad kan qur'aana qara'u agarretti kan qur'aana qara'u dhageenyee akka rabbiin warra dachi'iitif kheyrii fedhe beeynetti kan qur'aana sanitti amannee nabi muhammad dhugoomsin jechuu ergamiinsa nabi muhammad ergamaan rabbii nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu hoggaa bara yookaa amata 40 guutu rabbiin rahmata wahayyuu isa godheeti namaa fi jinnii fi malaa'ikattillee erge gabroottan rabbii hunda jannataan gammachiisee azaaban sodaachisee akka karaa rabbii isaanii isaan qaceelchuuf jecha akka karaa rabbii isaanii isaan qaceelchuuf jecha rabbiin ergamoota isaa kan aadamirraa qabee hanga nabi muhammad ga'utti erge hunda wanni isaanii dhaamee jiru yoo isaanii jiru nabi muhammad ergame itti amana jechuudha akka isaanii wajji dhaabbatanii gargaaran isaan qabsiisu ammallee wanni rabbiin ambiyoota isarraa baallama fuudhe
akka ummata isaaniitiif yoo Muhammad ergame itti amana gargaara je'anii daaman. Kanaaf jecha nabiyyiin hundi ummata isaa akka nabi Muhammaditti amanan baallama seensisee jira. Wanni rabbiin qur'aana keessatti dubbatee jiru akkan وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. معنى نساء قاف ربين أنبيوت الرابع لما فوديون كتاب في حكمة إسني كني إيقسي إرقمان كيا كنوان أن إسني كنسان أقومس إسنت أفي إتأمنا غرغارا جئبا لما فودي دبت إرقمان سم محمدي نجوني سرد هاجراتو أكست أنبيون هندي Muhammad yoo ergame itti amananii diina isaa jabeessuuf qophaa'anii ergamuu isaa eegan. Yaa afaan Oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.